for a start, let me just tell you who I am. My name is Maurice Swart. En hy praat oor die dinge wat hom hartseer maak. This is some serious stuff now, so let me just get to the point here quickly. Daar's 'n volmaan oor die berge, die pap is nou gaar. Kyk hoe wip my rokkie, die bokkie soek gevaar. I'm not starting a war here, but me and her, that woman, Back off. we're gonna dance. We're gonna dance, China. Yes, that's what we're gonna do. Daar's net een garage en borrelstoor, 'n sandakhuis en 'n poskantoor. Tell you this, mevrou, wie jy ook al is, ek weet van alles wat gebeur het. Elke liewe detail weet ek. Ek weet van alles. Weet jy hoekom? Want ek weet van alles. You're not the only one with a big following. You don't know this boykie. You don't know this boykie. We're gonna dance. Ja, hier's JP. Fok jou JP, fok of hierso vir my. Ja, nee, ek maak nie jou vrou sleg nie. Jy moet voetsek hierso vir my Facebook af. Julle gaan kak, papi. Julle gaan kak. Julle moet daai kind draai weg vir daai kinders. Julle gaan kak op telly met my, hoor. You will not take away any more from that family that's grieving, okay? Yes, you will not, JP. You will not. Take a screen recording here. Go to your lawyers. I also have lawyers. You're not the only one, buddy. Okay. Go well. Zik. Big fuck you. Daar kom trompie in die boksambende met ingedrukte skoene en 'n kitty in die sak.